Arĩmi ba Tharaka Ntuku ya Narua nĩ bamũkĩrĩte ũteithio bwa mbere kwanda kuma kĩrĩ gavana wa Mũthomi Njũki akĩaria na ugĩte ũteithio bũbũ bugateithia arĩmi kumba kwitha bigwatĩra maketha ja mega kagĩtĩ-inĩ gaka nĩarakinya amenerete boka ba biashara bawendia bwa ndawa akiuga no kabomba kwithirwa bagĩtũmĩra arĩmi bũbũthũku. Paul Kabithi na chotarĩria warira kariba nteretse Tharaka bakwithagathaga kiriminda yao bakiraga citire mwekuru na kabanga gake mundani akianda kabeukara aumbite kuigwa atigaretie na nuntu bwakiao kia muciari mbere cia kathekia tiranda mboro ya murumwe the governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njũkĩ kiuma na kuri akuthokira kariba karugwa rugatunga ikiringa thinya berunduni nabo ibakuri bakuthimindani kwanda bagiconaga ntau athita Njũkĩ na mbuto yake ba mukothi mabakinyagagia mbeu ino arautukira nkondi na kuthibwa kibonga rikiogoga na kuri karocho wa dini ya Marimanti Tharaka South Sub County auga wanengerwa mbeu munthi irare muthetuni irare niku kuri antu makuria ka Njũkĩ aracerere wate aturetagĩra mbeu mbere ya kura riria ringi twamuretere mbeu mbere ya kura twabea no twamuretere mbeu mwabanda mbura yekara cimeitha itaringa nthi nyamu ciora igoro niro kuraringire tanta ya mbere kana gutaringe tanta guku itanta twamenya nyamu iriku nitumokona ni ya iraurire igoro umundi ni ya na twaugire twambira Tharaka constituency kuria mbura itiganaga. Njũkĩ agitumira kagita gaka kumeneria yandikithiria ya murengo wa Azimio la Umoja araba ugite ntu ya Jumathatu ukegwa bena maandamano matare na kuthungira mwanka State House. Kusikia raia yote ambaye amefanya mass action akaenda kapita State House akaingia na mlango. State House ni boreli. Ni mtogoni. Yani aende na watu yake wale wa Kibera waende watembee waingie State House. Nyinyi mnakubali hiyo maneno? Hiyo mtu anatafuta nini? Anatafuta shida. Anatafuta mtu mmoja aumizwe mguu hapo ile international community waone kwamba Kenya kuna fujo. Ile biashara tunafanya ile ikwame. Kwa hivyo wakati mnaombea mvua pia ombeeni hiyo mzee. Ako na shida. Mzee imeingia kichwa imekuwa shida kidogo. Tuombee yeye atulie aende nyumbani kwa amani. Ikagitani gwaku na kwarutite kanukia rinene kiri baraba kwirutha mandagitari na kurugura chemist tena kinya barwa ole mwananchi wona kliniki iri mbake rangi wega iringitwe uruvano wa ndagitari ugeciria ni boko bonera turaugire tugwita antu na metagwa Pharmacy and Poisons Board maugethini wa Tharaka Nithi County ma inspect clinic ciothe na chemist uria utina barua wona bingirwa utigakinye gwake ringi nundu ugakuroga tuko pamoja taino twauma mukothima kuri muntu urakuirire ya bantu betagwa shauri athiete ka muntu ndawa ni muntu wa chemist ambira chemist ni ambirie kumuntu na ndawa gatukire cibitari si chemist unanunua dawa unaenda ndio kendo tuike wo chemist ndagitari kumunta to shindano ri koko na mama ugire ndagitari athomere ndagitari takari ari kigoro Onto Borankuru kibogwetwe mbarui waziri wa Tharaka Nithi Muthini Karangi uraugite tukemesi kana kinya tucibitari turatunde tutena baro tubatiri kwingwa bururu tafadhali gavana ito support na ingwetige nyamo eshima ba support to make sure rock doctors rock clinic officers rock nurses baba yetem tubateba traine bakura atubeto tukwarikana boko Tharaka Nithi County ba urekuru turema tubeto kama kwa tena kwa kama kwa tena kwa Mũthomi Njũkĩ aruti andu aboko tukamwata mbaru turekana na andu abakura atubeto weru Juma kumanteretse Tharaka picho wa Paul Gwakabithi.